What's up guys, what's up my people, it's your boy again. Uko nchena mbikubwira bamugeza ibintu biri trend, ibintu bikugenda bivugwa mu isi. Gusa mu mbabarire uyu munsi nze kubahambagarukira ku nkuru y'agahinda cyangwa se inkuru ibabaje. Yitwa Diego Jota, n'umukinnyi w'ikipe ya Liverpool, umukinnyi w'ikipe y'igihugu ya Portugal, ndetse akaba mu masaha make ashize arwo ikipe ya Liverpool imaze kuba igira itangaza cyangwa se sohora icyo bita confirmed statement yerekana cyangwa se yemeza yuko umukinnyi wabo Diego Jota yaje kwitaba Imana akoreye impanuka mu gihugu cya Espagne. Ubundi ushaka kwibaza ese Diego Jota ubundi ni mukinnyi iki? Reka nze mbikuramburira icyo ngusaba ni ugukora subscribe kugira ngo n'ibindi biganiro byose nkora bijye bikugeraho. Yitwa So guys, ubundi umusore amazina yiswe n'ababyeyi yitwa Diego José Teixeira da Silva, yafutse ku itariki enye z'ukwezi kwa 12 mu 1996, akaba yaje kwita Imana ku itariki 3 z'ukwezi kwa 7 2025. Ni umukinnyi mpuzamahanga cyangwa se wabigize umwuga w'ikipe y'igihugu ya Portugal, akaba yakiniraga ikipe ya Liverpool, akaba akina imbere mu bashakisha ibitego bazwi nka barutazama, ariko ashobora no guca komanda bita aba left back, akora na dribble, ashobora guhereza abakinnyi b'imbere bakaba babasha gutsinda ibitego. Reka nze ndumubwira ndi mateka y'uyu musore, dore ko yitabye Imana hashize iminsi igera kuri 10 gusa, amaze gukora ubukwe, amaze gusezerana n'umugore we imbere y'Imana. Reka nze ndumuramburira amateka ye ndetse n'amakipe yagiye akinira ibitego yatsinze mu gihe yari muri kariyeri ya football. Byose byatangiye 2005 ubwo Diego Jota yakinaga mu ikipe y'abana ya Godmar, aho yaje kwivamo muri 2013 akayekeza mu ikipe ya Patrice Ferreira, aho yaje kwivamo nabwo yerekeza mu ikipe ya Atletico Madrid. Aho ngaho nibwo amateka yarahindutse, nibwo abamuzi. Gusa mbere yuko ava muri Patrice de Ferreira yerekeza mu ikipe ya Atletico Madrid, yari amaze kwikinira imikino 41, amaze kwitsindira ibitego bigera kuri 14, nibwo ikipe ya Atletico Madrid yaje kwita imubenguka maze ahita ayerekezamo muri uwo. Nubwo gose mu ikipe ya Atletico Madrid bitagenze neza, gusa sezo ya 2013-2017 uyu musore Diego Jota byamugendekeye neza mu ikipe ya FC Porto, kuko yaje kuba ayitsindira ibitego bigera kuri 41, bisa no kuba bimuhesha amahirwe yo kuba yinjira muri shampiyona ya mbere mu isi cyangwa se Premier League. Iyo ngiyo n'indi yari yerekeje mu ikipe ya Wolverhampton Wanderers, aho yaragiye guhindurira amateka, aho yaragiye kwerekana ko ari umukinnyi ukomeye. Muri Wolverhampton niho yaragiye guhindura amateka nk'uko nimo nibikubwira, dore ko yatsindiye ibitego bigera kuri 44 ubwo ni sezo ya 2017-2018, ndetse anayikomereza mu 2018-2020 aza kwitsindira ibitego 16 mu gihe yari amaze kwikinira imikino amaze kwikinira imikino 37. Aho ngo ni ikipe ya Liverpool yahise imubona muri sezo ya 2020 kugeza 2025, ubwo yari amaze kwikinira imikino 123, yari amaze kwitsindira ibitego bigera kuri 47. Diego Jota kandi ikindi kintu wamumenyaho nuko yari amaze gukina match zose 302, amaze gutsinda ibitego 102. Sije gusa kandi kuko Diego Jota yaje gukina ikipe y'igihugu ya Portugal, yakiniye ikipe y'igihugu ya Portugal y'abatonya y'imyaka 19, akina ikipe y'igihugu ya Portugal y'abatengeje imyaka 20, ndetse aza guhamagarwa mu ikipe y'igihugu nkuru mu ijonjora ryerekeza mu gikombe cy'isi, aza no kugikina 2022, aza no gukina ibikombe bibiri bya Europa, ubwo ndavuga y'amakipe y'igihugu, ndetse aza no kuba atwarana n'ikipe y'igihugu ya Portugal ibikombe bibiri bya Europa Nations League. Uyu musore Diego Jota akaba yitabye Imana asize umugore n'abana 3, aho impanuka yakoze nayo yaje kugamo umuvandimwe bita Andre, bose bakaba baje kwita Imana kuri itariki 3 z'ukwezi kwa 7. Ni byinshi twavugamo kuri Legend Diego
Jota. Ni byinshi twavuga ku muvandimwe we, ariko ntabwo nasoza nababwiye kuri kontra yagize ihenze ni miliyoni 41 z'amayero ubwo yasinyiraga ikipe ya Liverpool, akaba ari naho yaragikina aho yitabye Imana afite imyaka 28. Imana imuhe uruko ridashira.